Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. U MDC jong kanong Thamai constituency ba latip lang kharkongor ha kasngi sajan ka khat nyotrek unai luar arajar arfuar ula ais ngo bhada ka computer ka printer bat ki khewshat sha ka dong jili shop ka ba ha ka shnong laujin riu shlong khnang ba ka dong kan yo ban penan kam na ka benta ban pentulun ni ki kam jo ka shnong yakini ki tiara shimti da orang ba dong uba wan shai lang kharkongor u advisor uba di pengrop u sekretari dong uba kraw yaw pnyau bat kinongkit kam dong. Hakini kesngi uba latip lang bat kinongkit kam jong ka dong. Kila lej jurep pat saya ka telong kabar ladon da kispa asnem hakini ka dong. Ha ka bagi nong shnong ki jupunan kam bantong ya ka bam di man lang kesngi. Nakaliang jong ba latip lang kharkongor ula penpawah kamat kinongkit kam dong ba unsa pen krea ya ka mangtengka ka ba lailak na ka scheme MDC nakabenta ban snapen bahasyu syu ya kini ketolong kenang ban laj nak jingtu jong kijabo tak popular di bawah di badong nanti kini ke core komputer nam tak jinu kam office hai ram badong jong pi bat borok kesem committee nam duri jong kam Jadi kau hai tu presentation yang terbawa tak ni so sang ni lawan di bawah yang long show long emergency yang tu pun kalau ai di skim ke balak long emergency long tak skim mah ada tinggal imentan terlong kam show kata so sang ai iki ke baro kabaya dai bat kani ka telong ke bahap apa kadong jeli shop kani ka telong ke baladon de kispa snem henry umdon bapait umdon basumar akum kitu kipor ngisu kasuyat kum tu klemton nong sumar klem nong da henry haduk menta kisngi naduk ba kaparthai kelanang kala mo boong nakaway the past, the present, and the future kadon mo boong ngidang ya ka present menta kani ka present jungi ka ba kum urong pa dong ngapay kajing sudah ka cabang ipai haka liang ka kawa namar ba ka kawa kani ka pakongsan yang i uben reo haka ni ka partay ke ka balong hani ngan pen pi kum kini badai hang ni kani ka sus ka badon hapo ka dong jeli shop ka bala besai pai ba pai lang nakani ka sus ka bahap tang hapo ka dong jeli shop ne hakano wan nak sabar jong ka dong iru kiawan bantok nakani ka jaka ka badon kani ka sus ani tanga tharai ngan pen pi ka ba ngile kumno bat kumno ni penmi ya kani ka tanga tharai ngan batai pi ngan tharai phila ban ya lang bat nga ngan pen pi te nakani ka sus manta hakani ka person jungi ni iba kala kelas dang bandu henry ngiyai repair nakapor sakapor ya kani ka sus plat haduk manta kadang ne kumanga ong pi de kispa pa snam nakani ka sus ngibu hakani ka top ni store hakani ka top kani ka top pat kawan kaya lemba nakini kipai kibaya nakani ka pa store mangi kapoy hakani ka top buon kipai ba kiwantong nakani ka top lemba katika sus kapadon hangtay kani ka top kabara supply ya baro kinong tong hangni but buon kipai ba kiwan bantong nani nakani ka sus nakani ka jingtong nang ni buon kipai ba kiwan ban tong nakani rei ngi kum ka sinong ka kibaw no kibawan nakani kani ka jaka ngimdon ka jingkan ngipli kalenti yaki bikin wantong namar kumbang iong baka hi kadai ka pokongsan yang i uben reo kawai kalong bakane ka top la repair iba latip lang khat ngor
haka jing sisa kala pei kala pra ngai ba letip lang khar ngor nyiut nakapor skapor ngai haka bakut ilawan yar panyarap yangi kum ya kadong jungi kum haka ni kapor te ke ba ngi pen i ngan pen i phi ke ba ile labun ilale ke jing ba labun ki proposal ki bangalabu ngilapha so ki MLA ki AA tat haduk menta umtan mano-mano ban phai khmat sangi kadong haka jing jongi te kumta haka jing bomban se ibalat tep lang ibakloi bat ngi haka no kapor habang ngile ngi ut ngi nam na ilong ibri ibakloi bat iba simkiaru nak hano kuno kaliang bon ki lale bah ngai habang apait pat hakawei kaliang ba bon kinomi khmat hi yakane kadong kiju kentai bat kim ju kham itu hi ya kadong ki habaki itu wei a rei ikirang ba dong ya kirang ba snong kim ta don than kata ka jing itu kata kalong ke bas ngsi habang gituru ngisa kentai habang ngile ngisa kentai rei de tang une MDC jongi balat teplang baladan bat kti bat kejat bat sngi bat miat habang idon kanono ke jing ut nak benta kadong bat iki ben ya ibat ya kipai ba jungi badon kani kadong dengan pen IP kani ka kor hangne kani ka bami baro saunta bat ka pamkut kani ka kadong ke ka ba kongsan yengi uben reo nakata ka daw nakata ya pi ibati zero ba pen pau ya kani ki ha kipai ba ki ba ha po nong tmai kino ki ba tangan bat kino iba kerdo ko ngikloi ya pi ba penyawan syakani ka jaka ba penyatong ya kani ka ngikloi nyimdon kanu ka jingkhang bat ngi kemenru aba piwan aba pidon kanu ka jing ngikloi ru banyarap nak hanu kanu ka liang ru lada pi don ke ka ba piawan hakani ka dong kendu rong ba dong kendu ikis katri dong maki kiban yalam ya pi ya ki hakapor ba pidong kam tengah tharai tang ini kentien ai kublai biang ibala teplang ibala yarap yangi haduk gini kipor iki baro kaba ilale ilapan thamai lot ikini nakabarem sakaba thamai de habrikom nado mengalong MDC ini persang himan wa development ani tai katip MDC scheme long limited scheme ti wala ka tarung ya sa hi ka ki don di lokal pi ngale em pembia ndai ta ka dong par hakasnung ru brokwe ndai ta ka law jam rio habro par hab ko sui jonga kat gibuan ngai ra he penyarapan kanu ke balong emergency dan kanu ke development ngai la he ban permit india na scheme jo to namta ka snong dengan ladet nang ko asya banya kren nama ladet kren snong ini kan jo ba dong dulu orang mesti nanti lawan baru bado executive committee lawan kuma kren bene ya sedang he ban serpai ketika sos nanti impa he ban do rantang arti isu sapo anok mai kata hari kanong kriam bakal jadi show kawabi nalo tulo Anong kriya ro ka lehi ba kuno ba number 2 ka so salo mata karne naka scheme so ha ka pi la mana dia naka ni ka so jong piro kani ka basa am ong ni ka kan shop ka basa ro je poro so dong jong ni ka tuma kamo ikang wai ne ko yo pi ka tuma kani ka be eta mo je shop wa ni dong marjan kisno marjan ko to ko ni na kamo ha por lang ni ra khna kinong kit kill babon kinong ra bahari babon dong ra porti babon anong siliang nalung sopo kaleng marko siya na ngirit so ang ikamaw ni kasos ka hera irang iya litin ni Malaysia manan football ni le bola ki irang iso plus tu castiga sport sa ado ni lai igani kasos ni kung kitry ki badan ki jingkit ki nam ta snong isu tu brandon asli ki sos ni panai nang ta undan chu re wi pa katto ko asya ko sosi jo ha ko mi ha ko ta ni ne ka ni tang ni ka ngai kublai na malom birasim khiano kasin bin kom yang ali si wan pe komo mane ka kam la ketika sos kelas tam thei las dang lu la serput serpai haru ka ni kisngi la man yo ti pa kata hadien pa kalong ka jing start jam figures te committee orang sawai ka sos te na hoi pat mo alden te ka ba pila bat pakhat nam te man tilwien bo ni kata te ka show ha pi jing start Malim kuat untuk itu sos. Kau mana nang tiru dah ada mentah dalam sai, am tai itu shop dalam sai gitu. Dia kata skill so ang pi kalau emergency, isu tu jika emergency, lara kibriu kiru tang setia ru kalau i kau gede kau kalau dah orang senam ni di kau
lagi belum im partai mo makading belum makading dong kam di kata yang suatu kabarong di lasin dia na sufa ka ng lain ako office ban maramat ya along kum ting bolong habane ber kiwi schemes mo kiran ki proposals ki bagi air schemes on item ka purchase ya pada sales scheme kami ko nga ay mga nanti ko pay dong kam kinu ng scheme ki barong kam office mo kum kini ka office ilaban ko ni kung kompetibo ki school kini like ki solar street light nga ay song joki yang tip hadong tu hilang yang ai kesno balai pos yo po proposal lik yang tu kalau ya kira solar street light magi solar street light mar teng ki ya connect na yen teng ki don ki tra yen iba klat man pemia te unta don ki jido nong kesno balwa dan jika bodong ki skai nong le nangwa dan scheme nga ai na purchase scheme jo ha la ai ki solar street light ndai ta langsung dia baru proses kata le kola nga ai dia gini sistem ada bro ada ayah ya okasnong lah IT kasnong nanti pia Hanover kasnong dia lah moro itu so like dan biar supposedly asantli kita harus kasus MDC scheme lah dia gini scheme ada di namparong yang dia ada office la function kan di isu tu kasi nongkam coba office dia gini kau komputer room dia scheme semua contoh scheme kemudian purchase scheme kepengilapan ai ka printer desktop ka pengilapan penokam ka kum ka juk momentan man benda hakale te het pithor khulom la ibi te ta isadi ru ta lara every la ta long ki important files su ka film kam man maintain nam ta ka dong khilapan store ka ta di ka juk de kumno la ba thawa ba ki dong so dan arbana mo amane yang tongkam ngong sai ang sapasya kuno tayo na hipat kaniman te nga IP pa ka printer borok ka jinongkam kani ka office te meneng yung CCTV ko na option ni kata lapidan longkam makadong ai nga application margidan kisong ka mga ba CCTV lai south kisong ko ikulum bentengan ala ba kulum support ada ba borok wi kisong kadang kriya ada ba borok wi kisong anta kiran kami kisno orang bu application kita ada sayo dia ngang ni OIP la fidong kami kadong kan bu ye ka CCTV ka bolong emergency la ni kalong ka bolong jing saja kisno kumbong mendan la ngin fencing atie kita ni kibli ora bar ki mon mo nginte ka protes ni menta ki show ni no ki wan bret kumbong iko mene la ada apa postem ke baca ki kisno te ngaru apa abong la fidong kam man sengai kisno ai nga application sa IP ka system pila man monitor nang niro ni ka ikinu diba pila simple play first pila on page maro baru muno bami ja kanu wanuru kinu melalai habat don ka tu ka team gini katai bai pukul mas nong gini tai naka bai fin motor na office pila man check pila man detect maru mari dikum kita aro kidon scheme DP system ma sai pila idon posno kala ai ka tu scheme posno chua de dah kiwi jo ka po no pat sai nga application kat ibala na mai de nga one of them dah scheme pat play gini ka komputer bangar aru ti happy ka estem committee so ha sim ko ketia bang ai bi tin sumar suke mo ko kit kia ye kai bro ka podong kam te jino kam lagi mo sumar suke kai ka bangal ada ba scheme piru to ye ka bidang kam mon mission ban pha ngini ban pha yang kam ngin pen thamai ngin pen thamai de ye kai bidang kam ngin sai la ngalam la ban ai individual schemes marba ngam scheme ngamdan ti scheme semua ai tin bukan ai baisen bukan ban ai kini kata ngamdan kata di tamu beli kita pergi papli mo kita kimi ngam bani kata kita mau beli mesti rujuk mereka dan part profession ke ba ni mana kata ni apa ya naon bado ngam tip mo siya tahu dan bok menurut kita skills semua bok kata di proposal ni tong ini rap ni glongi ke bodoh nasi bola plus part ni ngap application Nanta to company way for dengan mengasih yo. So katu schemes mahibu nam tam tu podcast. Ayah prosperly. Tempat poi di sana poi tengah hal ibas poi ini dapat dong. Bukan ai ke di long yang bakabunai mo. Di baterai industri baterai yang dong kam tu podcast pada saya jimlah itu. Kita rumah saya dalam poi saya faham. Saja nabi. Berongkap le.
nga try do nai Sibuno October November to ina order mata itaro ito ni de kata kalau mo nai ka bahe lang ta ang tingin sipit pero ka major development ng post ng construction sa ay nga application mga dumla pa niyo mata matinteng ng UFI kung siya kira mo emergency tingteng ang mga paano tatikin kung hindi ka 2 element do ka access no te ka susui mo te to 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.